Kadkadaur dan macam ben report dan basic riau le benial riasak tayo. Mr. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kailangan kong sa Speaker, muna iban pagkawan ay ito ang privilege kay human pati ang kamuy dahil kan matyanger ang sa bumail kapeng kan o sa madag court doon kamuy floor o honorable members chorus o dahil kan na yung detail nan yung kuburang rawat nan kalirin sa Speaker. Iya mana ka priyaman na yang detail nan kalori ranwat. Amen. Marasulang ye Chancellor William at Pwuhng pelian talaman. Amen. Iya mana ka pinapali na Pohnpei kan may delegation Pohnpei na yang kawawa utagalang pasan. Tarni alatsi dan baruan bagi jalan gak tuan second ra dia udah balan lakulo. Kailangan Senator Pahrek pwede po na sa mesansal o mana ka priyaman me at yung chay. Kailangan ko pura maulo ko pwede yung makakpadya yung legislature na nuya ko pura. Miyete, kamu Chairman NRND. Kailangan Speaker, point of privilege Speaker. Praying kay sa balay chungol sa karangwaw mapagita mall watch marakakto na si pacho ito takachton Salomon Samuel yang pacho yung yakupur pagkita siya lang katski nga ulo-pulo. Kailangan Speaker. Kailangan Senator Edward isang momote kinman kapyung kiyang Senator Edward po na siya manakap may sa Kadkadaur o kailangan ko pura mo Mr. Salomon po kiyang kakiyang pacho we are going to run with. Major point of privilege. Kami. Motion irajang ti report na basic riau le penyar risak pai. Kariaman. Ay chance lang mau kamagat mamia. Tayo rajang ti masa na standing kami ti report na basic riau le penyar risak pai. Aros mo utung kamagato masa ni Pwuhng masa ni show. Kamagat paitar o tayo rin tiyer masa na pen report. Karos mautung tayo sa bulman kita standing committee report ng basic riau lepan niya riasak tayo masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paitar o tayo sa bulman kita standing committee report isak riau lepan niya riasak tayo sang committeean R&D. Miyata report. Masalah report, I mean po na sa floor leader. Kailangan Speaker, sigurin wow sa pal kung kupure. Privilege Mr. Speaker. Speaker ban kung kupure need floor ng Senator Net. Floor leader, yield floor ng Senator Net, kami. Kailangan Speaker kaysa balay tungal sa karanwaw. Instansal ng record may Honorable Vice Chairman and Committee on Rosan Mao yang pada yang laman-laman ranwat. Kailangan Senator Ned record and reflect my Senator Louis yang pada yang kupuran ranwat. May I point of privilege, masalah iban po na sa floor leader. Speaker nuwa men pacuan wiyata kamagito pagi buat kesempal wacan kak suspend order of business o chorok ti apali ng pesak tayo ng kalendar. E chance lang mo kamagito dahil ang chorok diyan ng basic tayo yung bill calendar. Pwede yung miya utupan kamagito dahil Kadkadaur po ng basic tayo o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill No. 0 ay riasak tayo Legislature Draft 1 a bill for an act amending Sale No. 10L-139-23 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ni Kriyaw kim sa Klawatawat. Kailangan Chief Clerk Kasansal makamutan ko sa network report long siyang committee mo ni Karatayban. Pwuhng sa Chairman Carl. Kailangan may Speaker ika sa balay sa karanwaw ibil pati ang kupurakan kasama wan ki paduto ni Rail kame mumot ka sa malwat to na si Hernan anso ki sa malar wow kara-kara men pagi o kamagit kita yang kak kediang nan
Maasin pen kamutang ko sa nadelpi nampe seroyo leben yari isak payo kariyaman. Chancellor mo kumagut siyang Chairman Carl Talen Katian at masinabin kamutaan ko sunnet seroyo leben yari isak payo. Terus ngutong kumaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut poitar dahil muna tayo mangkat nan masinabi dahil kumalma miniteo Chief sa pala nan sa pulmatayal Wiya Kupur o sansal magtayal ususki o tungatak tayo katiyan nan masinaben kamutaan ko sunnet seroyo leben yari isak payo T1 pag kamagutwa po itar ak tayo katkat nan masinabe o ipan po na sa Chairman Carl. Kailangan may speaker ipilew kaysa bali sa karanwa paan kupurakan koros itong alwawan bil tutuwa Rani Rail kan may bilpati ang kaya nan kalor men sang rawat nintuan wewo pa na miyaya Roy Pwuhng kawit na miya sang Senator Perez, Senator Movic, Senator Simina, Senator Simram ang apwalipan kosonet kasampalwat ay men nawawo karakarak nintuan kawit kan sansaler sang Rail Honorable Senator kan may patawaner pagitag jalan ka kapantala watawat karyawan Karyawan. Ay chancellor mo kamagit mamiya sang Chairman Carl, Chairman and Monic jalan kapantala watawat o alaltan
Kamumutan ko sunat siroyo labanya riyasak payu wal T1 ong karyaw o kim saglan watawat. Pwede kamaguto miya karyaman pa ipan entertain. Koros mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani show. Kamagut poitar o kamumutan ko sunat wat pan kapantala ong next session day. Speaker kamumutan ko sunat. Salamat, Speaker. Masular ay ban po na sa floor leader. Kailangan speaker, ijungol sekarang wang sabal. Iman uyata kamaguto pagi umot ko siyang balwajan suspend order of business o chorok tiya bali ng basic wano nomination. Tariaman. Asan sal mo kamagut mamiye. Thailand torak tiyang nampe isak wano. Koros mo tung kamaguto masani yay. Pwuhng masani so kamagut po itarok tayo katkatiyar po ng basic wano o iban po na sa Chief Clerk. Recommendations per standing committee report in basic prayer line research tayo sa committee ng R&D. Pwede report what report lang sang committee in R&D ay ban po na sa Chairman and RAT Chairman at Ward. Kailangan speaker man kaysa balay chungol sa karang wow man pagkumol watch may check kaching nan usus SR SCR 12-24 ipagkarya man. Tariaman. Saan sa lang mga kamagut sang Senator the Chairman at Ward talang katiyang nan recommendation and kamumata the report number Isak Riyaw Lepenyari Isak Payu Koros mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagut poitar kamagut poitar ak taibang komal lepenan show o imen patrawan ng Chief Clerk kan pas pesang palet kan ong Senator kan. Speaker rank command. Like command speaker.
Aler nung nasa bulmatay uya kupur o tay katkat tapat patapon ng basic wano yay nomination o insan sa lang way pa kon sa bulmatay totok tawusus matoke nominee nituan report ng basic riyaw libanari sa payo recommend Mr. Jason Walter and we are Sabulmatay Director and Department of R&D, the Resources and Development, usus so Asia Kriyaw o usus walu a met mawawagi tayo sa Kamanala, Mr. Jason Walter, ong Pwuhng, Director of R&D. May I nomination? Masula, Mr. Speaker. Masula, raiban po na sa floor leader. Speaker, kailangan Ejual sekarang wow, mal kosin kupurai ban pacon kamagat cairan kemal di siang nan uya kupuro sabal bane usak set niesil kulau. Pariyaman. Chan salam mau kamagat sang floor leader, trailan ran maleti sang uya kupurun ranwat o sabal bane niesil kulau kaisyak. Harus mau tung kamagato masani huwa masani show kamagat paitar o trailan maleti sang uya kupurun ranwat. Kalangan din Senator ko Karos o Sabulmatay uya kupur ranwat. Ya, Speaker kong kuburin.